U današnjem videu učimo jedan često korišteni nepravilni glagol u njemačkom jeziku. Krenimo sa glagolom. Stehen. Značenje glagola je stajati. Koristimo ga kada govorimo o položaju osobe ili stvari, mjestu gdje se nešto nalazi, nečemu što stoji uspravno. Koristi se vrlo često u govoru. Sada navedimo nekoliko primjera. Ich stehe hier. Stojim ovdje. Das Auto steht vor dem Haus. Auto stoji ispred kuće. Wir stehen draußen. Stojimo vani. Konjugaciju nepravilnih glagola moramo naučiti napamet, jer nisu svi glagoli konjugirani na isti ili jako sličan način. Zašto je ovaj glagol nepravilni glagol? Iako izgleda pravilno u prezentu, to jest konjugira se u prezentu kao i pravilni glagoli. Glagol stehen je nepravilni glagol, jer u prošlom vremenu ima promjena, ali o tome ćemo pričati u drugom videu. Prođimo skupa cijelu konjugaciju. Sada ponavljajte za mnom. Ich stehe. Du stehst. Er, sie, es steht. Ihr stehen. Ihr steht. Sie stehen. Ponovimo. Ich stehe. Du stehst. Er, sie, es steht. Ihr stehen. Ihr steht. Sie stehen. Navedimo neke korisne kombinacije koje koristimo često i u svakodnevnom govoru. Vor dem Haus stehen, stajati ispred kuće. An der Tür stehen, stajati kod vrata. Im Raum stehen, stajati u prostoriji. Draußen stehen, stajati vani. Prije nego krenemo na vježbu, ako niste do sada pogledali videa sa modalnim glagolima, obavezno ih pogledajte, jer bez modalnih glagola ne možete pričati njemački jezik. Točnije, pomoću njih govorimo što želimo, trebamo, smijemo, moramo, možemo i puno više od toga. Odlično! Sada možemo preći na vježbu. Da bi bilo zanimljivije, napišite vaše odgovore u komentare prije nego ih čujete u videu. Puno zabave pri vježbanju. Prva rečenica. Točan odgovor je: Stehe. Ich stehe hier. Točan odgovor je: Stehst. Du stehst vor dem Haus. Točan odgovor je: Steht. Es steht dort. Točan odgovor je: Stehen. Wir stehen draußen. Točan odgovor je: Steht. Ihr steht zusammen. Točan odgovor je: Stehen. Sie stehen im Park. Da li si već pogledao video sa glagolima sein i haben? Ako nisi, pogledaj ga, jer to su dva najvažnija glagola u njemačkom jeziku. Bravo! Ako si sve točno odgovorio, odlično ti ide. A ako nisi, ništa strašno. Samo ponovi video i sve ćeš brzo zapamtiti. Sada smo naučili jedan od najčešćih glagola u njemačkom jeziku. Lajkaj video i aboniraj kanal da ne propustiš buduće videe za učenje njemačkog jezika.